bimwe ha bintu ebirikuza kwombekwa harimu ebibiina by'abaana bibiri by'okushomeramu buri kimwe kiri eky'emiryango 3, laboratory y'ebya sayansi, ofisi z'ishomero, enju z'abashomesa n'ebiyungu byazo, toilet z'abashomesa, abaana b'abaishiki n'aboojo, laboratory za computer, multipurpose hall, tanka y'amaizi n'ebindi. Na laboratory nayo igibwamo gasi zayo n'obutubu butwara gasi. Hatuna n'examero. Edwin bagambira dina sente zayo urukanga kuneki zayo. Edwin Samaria bityoka byona bitenzayo ringa. Abebembezi ba Kyenjojo district behirira hakwasa contract mu rumogo kandi bamurabura kukora emirimo y'ekishobobo nuko kushaba abatura kuzura misho ahishomerere rukombeko. Minister of Education, Minister of Finance, President's Office, Office of the Prime Minister, bona bina mistake omukitike na weki kitwara tuti nabugoka bakimanira bikina kuboina kitwara bitu cyo kugaso kandi byoke mukiro bungi nambere kibayire okusanga bakimanire mu kitwire sente nyingi 2.7 billion sente. Owners of this school bino bukahwahe byogamba ngweki kintu cya government hatito tumanyire ku isomero ryoha government ne tuombekera bayitu isomero yeyi mu bikolwa byaffe tugenda kwogera eddobozi limunga mwe era eddobozi lyemwobize essaawa zino tugenda kuliteeka mu bikolwa sijja basuubiza busuubiza mu bigambo naye ebikolwa byaffe bigenda kweraga. District ya Kyenjojo hone ikirizine na contractor ngo abakoze bicweka nshanjo hariga n'abarabe no bakoresubwa hakuombeka ishomereri bine kuba bo mushweke kikanda hano RDC wa Kyenjojo araburira bo kwibe byombekeso. Izo za lesere zikora ki zikumana omukubandi mboka tugenda gantu barabu no sanga bali mu ngudo bakwiba amafuta ngamba aleka bayibabo bachayina mukwiba inywenka omugamba nti bali mukwiba ba Skyward tegenda kola loss mukyetegereza tibagamba bagenda kweza abana banyemirimu abasuma mutabayikiriza hano tutungiro kumanyisibwa ngo ishomerere rubireriye n'abana magana abiri umwaka uguhwire bitesha kibire nkiherera habizimbe bitari kumara n'ebindo kubo mu mberambi aija mu kwibembezi ijwe semero kizomo ni mubiya siteri ibya government ni kubiti ibya kin kubiti baitu bagamba government yita NRM debaza suma ekirukinu ekintu ekyakira we have broken the ground. We have had all the RDCs here, we have had security, we have had the cow. So isomero balitohaire kuombeka mbere musani kuja kutandikire. We are very grateful to NRM. Ubu hata amashomero ga government ga seed school gashikabira mu district ya Kyenjojo agara mu Kigarare seed school hamwe na Kyembogo seed school gasha kwa Daniel Bingana.